aho Salibatari ikipe ya Arsenal ifite ikibazo ca defense kuko nubwo abantu benshi bumva yuko Christian Mosquera hari ngo yahagararana na Gabriel Magalhaes, ariko abantu benshi ndetse natwe twemeza yuko Mosquera ntabwo ari umukinnyi ushobora kuba watuma imikino 38 ya shampiyona mu gihe cyose Saliba ashobora kuba wenda yamara sezo adahari. Nubwo wenda azagaruka mu kwezi kwa 12 cyangwa se mu kwezi kwa mbere, byaterwa n'igihe azagarukira, ariko ikipe ya Arsenal yongeye kuvugana n'ikipe ya Aston Villa. Aston Villa irifuza $60 ko yitwa Ezri Konsa, ariko Arsenal ikavuga iti izo $60 murimo kuvuga nta kibazo twebwe tuzifiteho, ahubwo se muremera ko twazishyura mu byiciro. Ikipe ya Arsenal kuzishyura mu byiciro ni gutya, irumva yuko yo byibuze $30 yazitanga kashi, none $30 zindi zizaba zisigaye ikumva yuko byibuze yagira gute yazishyura mu byiciro. Akaba ari bwo wenda bashobora kuba wenda babyumvikana bakavuga bati mu myaka 3 wenda $10 muri buri sezo $60 zanyu zikaba zagira gute zarangira. Aston Villa ikavuga iti niba ari ukunda amafaranga muraduha amafaranga byose hamwe, ntabwo dushaka ibyo kwishyura mu bipengeri. Arsenal ikavuga iti rero niba ari ibyo ngibyo twebwe tuzaba $40 zifunze, noneho dutware umukinnyi. Aston Villa ihita ivuga iti ntabwo byakunda. Bivuze ko rero niba Arsenal yasubiye kuvugana na Aston Villa, Arsenal ishobora kuba wenda hari ikintu yabonye yuko igomba kuba yasoza deal y'uyu muhungu witwa Ezri Konsa. Ezri Konsa nkuko turimo kubikesha umunyamakuru witwa Ben Jacobs, amaze gutangaza yuko ngo Arsenal yongeye gusubira kwa Aston Villa kugira ngo baganire witwa Ezri Konsa, nkuko mu cyumweru gishize byari bimeze. Mu cyumweru gishize twabirebye ku kinyamakuru Talk Sport, bavuga yuko ngo Aston Villa na Aston Villa kuri Ezri Konsa ngo $60 nizo zonyine zasoza iyi deal kugira ngo uyu musore asohoke mu ikipe ya Aston Villa yerekeze mu ikipe ya Arsenal. Gusa Arsenal nkuko turimo kugenda tubibona ahangaha cyangwa se nko inyamakuru yo kugenda bitangaza, nuko ngo Arsenal ntabwo itari kwishyura $60 zifunze ako kanya, irifuza ko yazishyura mu byiciro. Aston Villa ikaba itabishaka. Arsenal ikavuga ati niba mutabishaka rero twebwe twabaha $40, wenda ziyongeyeho na add-ons nkeya tukaba twamutwara kuri permanent deal. So byose hamwe no kugenda babiganiraho ngo barebe niba koko iyi deal yarangira Ezri Konsa ajoining ikipe ya Arsenal, ave mu ikipe ya Aston Villa aje kuba umusimbura wa Saliba, cyane ko Ezri Konsa aramutse aje mu ikipe ya Arsenal bivuze yuko twazaje tubona Gabriel Magalhaes ndetse na Ezri Konsa, noneho Ben White kuri nimero 2, kuko biragaragara yuko Julian Timber ashobora kutazatangira na sezo. Wenda ashobora kuzamubona wenda yatangiye sezo, ariko na amahirwe menshi Timber ntabwo azatangira na sezo. So ukibaza ngo ese koko Arsenal itaguze nimero 2 wundi yazaja ikina gute? Benshi bemeza yuko hariho Mosquera kuri 2 yahakina, Ben White yahakina, Ezri Konsa yahakina. Bakavuga yuko ngo Ezri Konsa byaba byiza ajoineza ikipe ya Arsenal. Nubwo Arsenal itarakora amaso kuri Jules Koundé ikipe ya FC Barcelona, ariko nanone aka kanya tuvugana Ezri Konsa na Arsenal birimo kugenda byegera cyane, ku buryo isaha iyo ari yo yose Ezri Konsa deal iraza kurangira yerekeze mu ikipe ya Arsenal kuri $60 z'amapawundi. Nubwo tutaze ngo Arsenal azishyura zose icyarimwe, ariko $60 nizo Aston Villa ishaka kuwitwa Ezri Konsa. Ese wowe ubona Ezri Konsa ari mu defenseur waza akaba umusimbura wa Saliba mu gihe adahari? Uraza kunyandikira muri comment. Reka tuve ku ikipe nanone, tuve ku ikipe ya Aston Villa twerekeze ku ikipe ya Galatasaray. Galatasaray irimo irifuza kuba yarekura Victor Osimhen. Ikipe ya Arsenal amakuru arimo kugenda atangazwa yuko ngo yaba irimo gukurikirana situation ya Victor Osimhen, uyu munyanigeria. Akaba rero ari umwataka ikipe ya Arsenal imaze imyaka myinshi imwifuza, na mbere yuko ava mu gihugu cy'Ubutaliyani mu ikipe ya Napoli yerekeza mu ikipe ya Galatasaray. Uyu muhungu masezerano ye harimo yuko byibuze mu myaka 3 nta kipe yo mu gihugu cy'Ubutaliyani yemerewe kumugura. Bivuze yuko ari mu ikipe ya Arsenal bishobora koroha cyane.
uyu muhungu rero abarirwa agaciro ka miliyoni 80 z'amapawundi zifunze. Rero bikavugwa yuko ngo ikipe ya Arsenal irimo irakurikirana situwasiyo y'uyu muhungu kugira ngo irebe mu gihe cyose Julian Alvarez bitakunda, Arsenal ikaba yakwinjiza uwitwa Victor Osimhen, akaba yafatikanya ndetse n'uwitwa Victor Gyökeres. Ahubwo ukibaza ngo ese bombi bazajya bakinana gute mu ikipe ya Arsenal, cyangwa Arsenal ubwo yaba ihisemo kurekura Victor Gyökeres. Ariko abenshi bemeza yuko Victor Osimhen ari umwataka mwiza ndetse n'utwa Victor Gyökeres ari umwataka mwiza. Rero ukibaza ngo Arsenal yahitamo nde kuzajya ishyira kuri attack, ariko niba Arsenal ije ku isoko ry'umwataka nuko n'ubundi yaba itizeye neza Victor Gyökeres ko yazayitwara muri iyi sezo, muri uyu mwaka w'imikino tugiye twakwinjiramo 2026-2027. Arsenal aho ishaka Champions League kurusha ibindi byose. Reka amaso tuyerekeze kuri uyu musore witwa Reece Nelson ndetse n'ikipe ya Arsenal biregereje cyane kugira ngo ave yava mu ikipe ya Arsenal. Reece Nelson kuri miliyoni 8 z'amapawundi ave mu ikipe ya Arsenal. Reece Nelson yerekeze mu ikipe ya West Ham United mu cyiciro cya kabiri. Arsenal na West Ham United ibiganiro birakomeje kugira ngo Reece Nelson abe yajoininga iyi kipe ya West Ham United, arebe ko yazayifasha kubagaruka mu cyiciro cya mbere. Gabriel Jesus, Napoli na Arsenal club to club zirimo kugenda ziganira kugira ngo zirebe ko zahuriza hamwe ku mafaranga ari hagati ya miliyoni 15 na 18 z'amapawundi kugira ngo Arsenal irebe uburyo yarekura utwa Gabriel Jesus yerekeze mu ikipe ya Napoli. Napoli irimo iragana none kandi ku cyitwa personal terms kuko ngo Gabriel Jesus ahembwa umushahara mwinshi. Bikavugwa yuko ngo ikipe ya Napoli nibwo bwoba ifite naho ubundi ngo kwishyura miliyoni 15 z'amapawundi mu ikipe ya Arsenal ngo ntacyo byaba biyitwaye, kuko ngo uyu nguyu ni umukinnyi bumva bifuza cyane mu gihe cyose. Rero kuko bamaze kuba barekura Romelu Lukaku Boringoli, aravuga bati rero Gabriel Jesus why not atasinyira ikipe ya Napoli. Rero personal terms barimo kugenda baziganiraho, Arsenal ndetse n'ikipe ya Napoli nazo zirimo kugenda zibiganiraho. Bikavugwa yuko rero ngo isaha iyo ari yo yose baraza kugira ahantu bahuriza kugira ngo barebe uburyo uyu muhungu witwa Gabriel Jesus yajoininga ikipe ya Napoli. Yitwa Pedro Neto arifuzwa n'ikipe ya Arsenal, ariko ngo biraza guterwa nuko Gabriel Martinelli ashobora kuza gusohoka mu ikipe ya Arsenal. Gabriel Martinelli yamaze kuba yatanga ubusabe avuga yuko ngo Arsenal niba ishaka kumurekura imwemerere nazerekeza mu ekipe atari muri top 5 nyine mu Burayi, muri ligue 5 cyangwa se muri shampiyona 5 zikomeye. Martinelli ngo ntabwo ashaka kujya hanze y'izi ligue 5 zikomeye. Ligue 5 haba harimo shampiyona mu gihugu cy'Ubwongereza, muri Espagne, mu Budage, mu Bufaransa ndetse no mu Butaliyani. Bikavuga ko ngo rero hatabonetse ikipe muri ibyo bihugu byombi maze kuba nakubwira, Martinelli ngo yakivuza mu ikipe ya Arsenal. Kandi Arsenal yo imaze kwemera yuko byibuze miliyoni 50 z'amapawundi ashobora kuba yarekura uyu muhungu akerekeza mu ikipe ya Fenerbahce yo mu gihugu cya Turkiya. Kandi Fenerbahce yamaze no kuba yatanga amafaranga mu ikipe ya Arsenal, itanga bid. Icyo kwibaza ni ese koko Martinelli aza gusohoka mu ikipe ya Arsenal, ariko amahirwe menshi araza gusohoka kubera yuko niba Arsenal yakwemera amafaranga bivuze yuko Arsenal uyu muhungu witwa Gabriel Martinelli isaha yose aza gusohoka mu ikipe yerekeza hariya mu gihugu cya Turkiya.